ulteh utidios santin musipeh bukan tasyad. Dirusinan utishkaom li agwa Jesucristo. Inogos po kredi kalok cholet chikwam tasyad erikin. Ishkoskusin masali chon. Panteos de Dios, Juan 40, sali parroquia Nuestra Señora de la Preciosa Sangre, sali zona 16, Santa Rosita, nakanim di Santi Eucaristía in, respante shingir a Dios, le katuam, utwa kwe resh kuna hinkil ke, rera hinkil di Dios, utwa kwe sapong, krikin, diste kwale shingir. Kwa na kwa sa shpen di doming kre di kakakutan di Quaresma. At imane shot al achos al alikakaush akegro di nachok krikin ni Dios panakwimak di lichosay na alin di nachari ni Dios no ko ane sa lima o kaya inkina na kwan sa lispena kaniratin ni Dios sarura kipanakik lispen ish kuchpen bring Mungkin kita cirish lishraom di Dios. So kami uspas within dais negeshal sali pupong chisona di kuangkesh kanhela karin sali tanamit Guatemala malaklay shekas keteni jokesh iloke sali kashtamu negeri di Santi Eucaristía in questo sapong chancharin kachor chancharin kapapan sali Santi Misha in nakabantu shire li Dios li Shuam